Check. Kadoko Bipans Tame Karbi Rap Star Kapaterpi Nili to Mahin Pen Kardong Pazerlo Karbi Youth 49 Ingteng Pliket Raser Cap Karbi Sunyang Soromaji Labang So Kardong Nang Litum Tuan Pans Tame Lun Heloi Sarpu Lun Heloi Pi Tuan Pans Tame Kardong Pazerlo Kardong Neli men ke Christian Teron pula neli stage name deposit rap kaduga beta sini lasin non abang ke pini ile tom da kacetong abang ke 49 Youth Festival labang so ahut lun heloi kepadopon labang so lun heloi cepate kepadopon amai labang so joinnya sili tom cetong lo penangan lun heloi heloi pu heloi pi tom rappers tom ang cetong lo nang le tom pan ning sampai lo kacuru pajer lo aprang si lam the aprang peneng si kepang ceng dun ceng lang amat si ame ceng ceng aprang lam the pacining tung duk nilutum keklan kedam ko pene kilili du pulo tang te nang dia pon popusi ning thelo lapan dia pon tha pusi chining rilo athe pang ceng lang lapan ke kethek utom ke kali ha la sele tum architect bang du u join ni si du u lo pot si la bang so kethek ke paklang phan bang si isi platform hong jai kiri dun lo to war kiri dun la so apan si peneng bang ke panceng dun prut lo wala sila bang so Karbi Rap Star ke panceng ponje phan audition season 3 bang anon padu pon kok lo season 1 pen 2 bang ke online si padu lockdown ho si panceng lo la non bang ke offline corona la hai ta bidan lo posi offline pen panceng dun nang la pen ke rappers tom da cepak lang dun nang posi panceng dun lang lang lo kasi non bang ke pini dadak audition ke dua dem bang ke tala langsung pandang hilu ilo 2-3 kilometers baksi dolo lapan ke non Karbi Youth Festival lapan hadak si bidun ji polo setame derik chat lo nili tombang amat si lapan ke dihin amu setame asap so kili donde dolo ahopet pudam pute dihin bang thang lam ve ha tangka maha bang ke setame der dun chat lo setame ning che point nang lo nahok le pita chok pu hala ka hai KCS amepu akai Chandra Singh Pro alang li panta lam the cingki dam lap lo lap alang li hin panta greetings tang pidon lo la se la dak Karbi Youth Festival lo pule nang le tum kadu ka veta matha ponon ala Hornbill Festival tum le hadaku himalong rock concert dui ala Dimapur long padurong ason hade la se nahokta Karbi Youth Festival lo ning chipoy nang lo mo certificate lapen ke lahai kato ko bilong ta simbol ta do lo la pu thang bak be simbol ke bipon tab no hadak pencing ki jethan et alam dune la senil tumbang sing ki jethan dam lo ta palang de tumen bata na accept don lo ani ngaron lo la pen here jumne ta nang pidon lo permission nang pidon lo la so join ni Karbi Youth Festival ho dele tum bidon long lo la so non bang ke
pini bang ke audition lo pangcheng ikpet na pangcheng che prang ke hai KCS ame pu ke hai Sar Chandra Singh Kro alang li greetings nang pidon alam thele sabsu dak ase box long esikad terkep Karbi resunem so rongaje Karbi Rap Star season 3 cardoms tame pajala Nili Karbi jitang jibara song mai pula benti mai himbe agai Justin Teron akan alang di sabutum alang likem kabori pon Karbi rap song mereka dilun heloi suka cepati pon kapor suri-suri yang kabang suri-suri kacuru paling lapangan par tabang suka cepati long altin ke cepati yung heloi alin sepotung alin sepit lapan tak alam haru long lagi hawal hansi kejini paling lo kening ke kemang jela apa lahan lo alang li hin panse nang cicak lo nasi ni tum golden jubilee meneng bagi golden jubilee lo naso bagi ni tum ada Karbi Youth Festival lo cepat lang kan iklong ko ni cepat long na lapan bori pon lo na ni ta aso se bori pon ko lapan tim along sekame tim ahin kanta unhan bori pon ko kedua ko beta nang cara macam tu dun ko ni telo lasen non bang ke ni hin panse tuhan pon dubet ko lam the akar jume le tombana se jume pan tahan ko nipan lor chutie ka hai alang ni thare rajasthan belang ni pan sedak hong jairon tahan ko lo alang ni ban se pini le tomban emen terang dong ko pini bang ke piche pajer bang ke kaprek bang ke awajan ja jadi kan sedak alang ni men thare rajasthan bin alang di penangan rim engkor dulu lah pas kenon dubong lah Karbi Youth Festival long sampai kaprek ahong jalan station alang di turun po lor cuti alang di pan non lah teng chejen po macam mikrofon alang di masih pipa je po lapan news media ke hai tum lapan YouTubers ke hai tum don mas sampai muan si pacini pon tu po non pakai lapan judges konstamin rongso kan selang lihin pasti pacini pon po la selang le pasti non mikrofon bang ke pipon iko Hello, check. Okay, at the very outset, a very warm good evening to one and all present up here, and also I would like to thank the organizing team of the Karbi Rapstar management team for giving me this opportunity. So once again, good evening and welcome you all to the 49th edition of the Karbi Youth Festival, which is presented by the Karbi Cultural Society. So in a short while, you are going to witness the Karbi Rapstar Season 3 audition round. So I request all the participants for the audition round, you are requested to get ready by yourself. So Karbi Rapstar is presented by Karbi Rapstar team in collaboration with Arni Kime Production. Arni Kime Production is a music video production house. If you want to know more about the Arni Kime Production, please do visit Karbi their YouTube channel, Arni Kime Production YouTube channel. And also in this very competition, we have our media partners, Karbi Anglong today. We are privileged to partners with Biswanat Karbi Live. We are fortunate to partners with Malong News 24 and 27, The Fu Voice, Tisu Kai K News,
News 24 Karbi Anglong, and we are fortunate to partners with News Fast Karbi Anglong. And before we proceed with the competition, we have a panel of judges for this very competition. So may I have the privilege to introduce them? So our very first judge for this very evening is we have a very versatile and a renowned artist, none other than Mr. Christine Teron. He will be one of our judges for this competition, and also our next judge is Mr. Petros Teron. He is the winner of the Karbi Rap Star Season 2. So Mr. Petros Teron, you are kindly requested to come to the stage. Alali pan hong jai long kewang pen rap pan kache pachini ki pan si chuning rilo. Lapen akai Christine Teron pan si tami hong jai lang alongan kewang je pan si chuning rilo. Can we have a big round of applause for both of them? Richard Episna Bombardier itu. Alang itu bang ini ahin ben si pini labang so Rap Star Season 3 alang itu hin ben si krung inside po. Serupa labang so jai mek ching che friend judges atau pan si chang po tu po alang itu hin ben si kacepati nang je aron lapen kupipi bang kethan nang je sona alang itu ben si Pathan po po si puto judges to pan stage longan kewang je positioning rilo. Hello. Tokang te, penelon lili bangke judge, dua dulu pula, setame pini bangke pacinik depo non banse, organizer nong si turun koglo posi, setame halai nura judge bangke, no final hut kangkrong kang saya bang inur bangke exam ta do koglang posi po, lasi alam ni bang final ni sinang cetong pen po, masih rasolar ni li bangke kerap dan po hisap si turun cepo, ang lihin pen si onggong ke nanglang pun po, lasi aron bang tan ikjatha posi po, aron bang kado ko beta cini po thai po, alam bangke, ini bangke Karbi alam pen cepo, atlet itu Karbi alam pen cetangpan, lapan ke esok bangke akan junu lalam kali dah bang penggui bedanang po tempat lakukan ke hala la lun hello itu kecepatan nangi pesan sih lun nangi mang ke alang lihin pada sabtu nampatan pun jomna mungkin lihin bang hala kecepatan nangi alam pe Karbi alam pen jorji kaprek pangui nang dulu bolam sesi paklang pencolo lan bang yang lihin pada Kadam kadwe panda Karbi Rapstar team antala pente contestant kedan panta jadi nonson full stage long kedu long first time lang boleh pun dalam nonson judge kedu mat kedu nervous chalo mat ya setelah pulau player penang pen pen Christian Ground ke thang solo role bangga pini bangga mangga rap bonde lalo je nang tuna chini po understand the manta brand scheme ba flow tante content ba delivery lahai asap langkon po lahai da berke lakon chalo rules bangga Selanjutnya ini teman pen lapan si minjem pen incar lah, non putar alang ni pan si.
nang litum chisik chenang ponik bomon athenon manom sopen lupuru tang teli tung lubang sojai nek ceng ponik tipo. Pila. Terus na. Hah? Yang patulun. Ciao. Before we proceed with the competition, we have our media partners and also the YouTubers among us. So I would like to take this opportunity to invite them onto the stage. Itu mga YouTubers, tapi media partners, itu mga nakachirapun atundol kasi alam itong jong sila nagko perlu natin hong jay lawan di fungsi pachinilo itu ano pe ano kitini pepeda no kasi sila itong kasi nagko perlu natin hong jay lawan di fungsi pachinilo. And also I'd like to request our media partners from Karbi and Mong today, Miss One and Karbi Live, Malong News 24/7, The True Voice, Isok IP News, News 24 Karbi and Mong, and News Plus Karbi and Mong. If you are here, then kindly can we have you on our stage, please. Nalitong dong say, Dagno Pulutan kay nalitong Naphong Jai Lawan Kiwan Deposit Chuni Vilo, Papadar di Bigben. Laban YouTubers, atong sa tabi na chupang dondo mo naman kayo. Naphong Jai Lawan Kiwan Deposit Chuni Vilo, Papadar di Bigben. Nandun dyan na. YouTubers. Orang po. Live mo. Media coating di Ron Tupon sa tabi, mau jay lot ko kan sa Chuni Vilo. Alam itu mahin pensi la Karbi Rapstar Season 3 pensi Birta pacitan pun po Ilito undang PPC kacipati pun piniki ceng pen jentik labang suaja ni kalau alam itu bipet Birta apa pacitan pipo alam itu bipet alam itu pangatan itu kipi pajir muwe boy picita me by card semua pi pajir pun no चलो पार्टी ना थैंक यू चलो ना kedua itu sabi Alright people, as we are running out of time, so without any further ado, let's begin the audition round of the Karbi Rapstar Season 3, which is organized by the Rapstar team and in collaboration with the RTTV production. So, judges, are you ready? Judges, satu lang ito, Jesse Beng ano ma? Jesse Beng ano po itong heliko pa dahil ito dito na bakso dahil nag-choose mo kilo na. And also at the same time, all the contestants, are you ready? Contestant na ito lang itong Jesse Beng ano ma? Kasi are you long and then the sausage thing now? Contestant, are you ready? Tang ito, pasing mo kilo na. Dito ma-judges kung sabi lang itong Jesse Beng sa dalo. So I would like to call upon the very first contestant for the audition round of the Karbi Rapstar Season 3, Lipson Tiso. Lipson Tiso, so if you are ready then kindly can we you on the stage. Lapin na lang li, stage namin lagi, ipi longri rapper. Ipi longri rapper. Usa lang li, Jibipon no? Usa Lipson Tiso.
Alright, people, Karbi Register was formed in 2022, in 2020, June 30. Its aim was to promote and display the hidden talent of the youth in the field of singing, particularly in the field of rap. Karbi Register, so a song of Hankin 2020, June 30, la ang story sa Hankin, mapelala ito aims and objective lagi. Lun Heloy, Matilog Rui Kimi ito mapag, Lun Heloy na kapatong kundi apan sa ito. Kapor ipon to, nasa pilingan man kayo ito, hindi ito mati season 3 ang kitog lo, nasa piling kiteng 3, season 3 along, audition round pinicheng po po. Nasi, we present you as a lip song piso, not as a pillow record. First contestant, we register season 3 audition round. So the stage is full. Hello, check. Hello, check. Hello. Okay, all right, people, can we have a big hands for our very first contestant? Pen. Cok, odun hindi, odun.